Evo, i večeras, braći i sestre, uz Božju pomoć da pružimo ovako sabrani otpor silama ovoga svijeta, tako što ćemo u našoj crkvi upoznati, primiti, zablagodariti na otkrivenim istinama. Jer u temeljima ovoga svijeta nalazi se laž. I sila ovoga svijeta, ako se to uopšte ne može nazvati silom, jeste sila laži i obmana. Tako da najbolje oružje, ubitačno oružje u borbi protiv sila tame, imamo u istini, imamo u svjetlosti, imamo u Bogu našem. Pošto pripadamo generaciji koja se tek navikava na prostor istine, koja u sebi ima još mnogo tragova, laži i još mnogo polja našeg bića koja su uprljana, zahvaćena tom bolešću. Nije nam to baš ni jednostavno, nije ni lako, ali onaj koji nas poziva, koji jeste istina, daje nam nadu i uliva hrabrost da ipak krenemo, da se ne uplašimo, da ne odustanemo. Jedna od važnih istina koju nikako da sretnemo u ponudama ovoga svijeta, nikad je nećemo ni sresti, jer je istina, svijet istinu ne nudi. Nudi, ali je miješa sa neistinom, pa onda gutamo, ispijamo polu istine, pa kažu oni koji znaju da nema gore laži od one koja je pomiješana sa istinom, jer se ta nekako najbrže ispija, još onako olađena, sa kockom leda, najbrže se pije. A u crkvi sve sama istina, sušta istina. I u današnjem Svetom Evanđelju vidimo susret ljudske prirode, pogođene bolešću, pogođene i probodene oštricom laži i obavijene tamo. I vidimo susret sa onim koji jeste istina i koji nas sobom, dakle istinom, oslobađa, dajući nam vid, otvarajući oči. Pored toga što je otvorio tjelesne oči i vratio čovjeku mogućnost da vidi tvarni svijet, da vidi stvoreno, isti on može da otvori i one unutrašnje, duhovne oči, da vide duhovnu realnost, duhovnu stvarnost. I jedno od prvih viđenja, to je mnogo važno, tako željeli bi da nekako tu istinu, koliko god da je mi nekako i površno doživljavamo i još površnije tako izlažemo i skrećemo pažnju na nju, ali zaista imamo želju da to nekako ozbiljno shvatite, doživite, to je jedna dragocjena pouka, jedno dragocjeno otkrovenje naše crkve, našega Boga i naših svetih otaca, koji su Bogom progovorili, Bogom govorili, Bogom prosvećivali. Jedno od prvih viđenja
prvih sagledavanja, poslije otvaranja duhovnih očiju, a one se otvaraju dodirom Božim, ili kako mi to kažemo u crkvi, dodirom blagodati, jer Gospod blagodaću dodiruje, jeste viđenje. Ajde, brate, ljubiš ovako da probamo, kao na onim koncertima, pa kada onaj pred 200.000 ljudi krene, pa digne mikrofon u vis, a oni, što kaže jedna naša pjevačica, naša jedna od najpopularnijih, kaže, ja kad zaboravim tekst svoje pjesme, mene, kaže, publika podsjeti. Ajde mi ovako da kažemo koje je prvo viđenje, šta prvo sagledamo kad blagodat dotakne čoveka. Odlično, odlično. Vidite kako naša sestra još nije ni primila krštenje, a pogađa u centar. Odlično. Bravo, čestitam. A da će Bog, evo tu je srijeda, Ognjena Marina, pa će i da primi svjetlost u tajni krštenja. Ali vidite kako duša sluti, kako duša osjeća. I oni nekršteni iz Evanđelja, znate, kapetan, i on je bio kršten, znate, Kornilije, nisu to bili kršteni ljudi, a projavili veliku vjeru. A šta može tek čovjek kad blagodat krštenja primi, kakve su to sve mogućnosti, kakvi potencijali? Tačno je. Kad progleda unutrašnje oko, unutrašnji duhovni vid, on vidi grijeh u sebi. Kad smo se milošću Božjom sreli sa spisima svetih otaca, danas slavimo jednoga od njih i da ne zaboravimo, da se ne ogriješimo, da ga pomenemo, jer nam je i pomogao. Mogli smo mi mnogo više od te pomoći koja nam je od njega došla da učinimo, ali ipak, recimo, za svetog Nikodima Svetogorca, da je jedan od svetih otaca i učitelja crkve koji je preuzeo, odnosno primio predanje i učenje u duhovnom životu i svojim spisima, on je novojavljeni svetitelj naše crkve, i ukoliko ste zainteresovani za duhovnost, ukoliko volite iz knjiga da se upoznajete sa duhovnim životima, onda nemojte da pravite grešku, da se vatate za udžbenike koji dolaze sa ko zna kojih strana, koje potpisuju nama nepoznati likovi, crkvi nepoznati likovi, čeda koja nisu čeda Oca Nebeskoga, nego čitajte iz udžbenika, čitajte iz knjiga svetih otaca. Ako su vam daleki drevni oci, evo vam sveti Nikodim, naš savremenik. Do juče je bio na Svetoj gori. Savremenik našeg Dositeja, Obradovića, koji, nažalost, nije primio, odnosno jeste primio, ali nije živio po toj svjetlosti. Omamila ga svjetlost ovoga svijeta, omamila ga svjetlost intelekta, razuma, tvarna svjetlost, i napustio je put otaca, za razliku od Nikodima, koji ga je prihvatio, primio i svojim životom i svojim Bogom nadahnutim spisima posvjedočio. Te imamo njegova djela, koja predstavljaju besjen blago, a on kao pojava, kako su govorili njegovi savremenici, predstavljao je čudo epohe, kako to fino stoji u njegovom žitiju. Knjiga po kojoj je prepoznat, ne i jedina, ne ni najbolja, jeste Nevidljiva borba svetog Nikodima Agiorita. Ali ništa manje vrijedna jeste i knjiga duhovnih savjeta, jesu i novoprevedene i već izdate duhovne vježbe, besjen blago, to je jedna ozbiljna literatura, jedno ozbiljno duhovno rukovođenje, u kome upravo imamo ono što su i sveti oci svjedočili, od Duha Svetog naučeni, da duša kad progleda, ona prvo što vidi svoj grijeh, vidi da je povrijeđena,
vidi da je bolesna. I to je istina, braći i sestre, to je činjenica. Međutim, dok ne progledamo blagodaću, mi mislimo da je sa nama sve u redu. Pogledajte svijet. Pogledajte kako razmišlja, pogledajte čemu se nada, pogledajte kako se razvija. Misao bolesti nema u sebi i o problemu pada on ne govori. On to vrlo vješto krije od svojih robova, jer svijet, braće i sestre, nema djecu. On, ako oplodi neku dušu, i ako je duhovno rodi, on je ne rodi da bi je hranio, nego da bi je maltretirao, da bi je mrcvario, da bi je mučio, da bi se naslađivao kricima, urlicima i škrgutom zuba novorođenih, duhovno rođenih. I istinito učenje o padu, o grijehu, on strogo krije od svoje djece. I mi smo do juče, braći i sestre, bili pitomci i vaspitanici ovoga svijeta. Jesmo li ikad ne išli na učenje o padu? A, brate Milomir, evo vi ste ovdje jedan od starijih đaka. Niste, ništa nisu pričali o tome. Ništa. O skoku uvis i skoku udalj. Da, o padu se ne govori, braći i sestre. To je strogo čuvana tajna. Znate, svijet strogo čuva tajnu o padu. Kad kažemo svijet, mislimo na onoga ko upravlja njima, ko organizuje sve te pravce, trendove, znate, strategije. A ko je on? A on je prvi pao. Znate, on je prvi pao. On je uzročnik pada. Znate. A krije to od nas. Kakva zloba, braće i sestre, kakva obmana, kakva opasnost. Ranio nas je, a vidite kakav je to zločinac. I pogledajte kakva je to tehnika, znate. Ubije, rani, smrtno povrijedi, u korijen udari, a da mi ne znamo da je do toga došlo. Ne znamo da smo povrijeđeni. I onda nas forsira da napredujemo, da se razvijamo, da se nadamo boljem sutra. Ako izgubimo ovu istinu, ako ne dođemo do nje, posljedica koja je neminovna, bit će poremećen odnos prema Bogu. Jer vidite, ako ne znamo za pad, ako je ta istina sakrivena od nas, sakriven je i onaj od koga smo otpali. Znate? Sakriven je i onaj od koga smo odstupili. Znate? Gubljenjem te istine mi gubimo i onu osnovnu istinu o stvaranju. O početku, braći i sestre, onim prvim velikim blagoslovima. I gradeći život na toj neistini, sve nam je lažno. Čitava civilizacija, braće i sestre, to danas zvuči teško, znate, čovjek mora potpuno da se preorijentiše. Bolje je reći pokaje. A pokajanje, znate što znači pokajanje? Potpuno mijenjanje svijesti. Potpuno mijenjanje svijesti. Nije to na istom si putu, ali je to nekih slabosti si se oslobodio. Prosto više ne pušiš, gledaš da ne radiš ovo, da ne radiš ono, a istoga puta se držiš. To nije pokajanje. Pokajanje je dublja svijest i dublja promjena, a do istinskog pokajanja ne može doći ako nas blagodat ne posjeti. To jest, ako svjetlost istinita ne uđe u nas. Blagodat kad uđe u čovjeka, odmah mu ukazuje na probleme. I govorimo gdje je uzrok tih problema. U padu. Objašnjava kako je došlo do pada. O uzrocima svega toga. I radi svega, radi spasenja,
ukazuje na jedinog koji može da nas podigne, jedinog koji može da nas vaskrsne. Jer suština vaskrsenja, braćo i sestre, to je tako naš najvažniji praznik i centralni događaj u našoj crkvi, jeste podizanje, jeste ustajanje. Poslije pada, nijedan čovjek u sebi nije imao silu da ustane. Ni prvi čovjek, naš praotac Adam i pramajka Eva, u sebi nisu imali silu da ustanu, da se podignu. Ne samo da nisu imali silu da ustanu, nisu imali silu da zadrže procese koji su uslijedili. Već sin ubija sina, brat brata, a posle toga dolazi do masakra, dolazi do tako dubokog izopačenja ljudske prirode da smo počeli jedni i druge da prinosimo na žrtvu. Toliko se ta svijest pomračila, toliko je pad, odnosno tama, ušlo u ljudsku prirodu, da smo izgubili i pojam o istini i da smo vrlo svešteno, vrlo organizovano, ritualno služili neprijatelju. Služili onome koji nas je odvojio od Boga, od istine. Zato je učenje o padu, braćo i sestre, jedno od važnih učenja naše pravoslavne vjere. I lekcija o padu zauzima posebno mjesto u učenju naše crkve. Međutim, baš to učenje nama je, to jest većini od nas, potpuno nepoznato. Vjerujte, pokušaj da se duhovno razvijemo, duhovno živimo, da riješimo naše duhovne probleme. Bez te istine ili tog dogmata nemogući. Svaki pokušaj da nešto uradimo bit će površan i neće imati daha, nećemo imati snage, zalutat ćemo, braći i sestre. Ući će neka lažna pomisao, izgubit ćemo orijentaciju. I grijeh i bolest mogu čak i da se prodube. Zato je u crkvi prisutna svjetlost, prisutno je učenje koje u sebi sadrži istinu. Mi bismo večeras i prošle nedelje smo govorili na ovu temu, međutim nekako smo osjetili sami, a i u opštenju sa vama, sa narodom Božjim, da nam je ta tačka nekako posebno slaba i da neprijatelj udara na nju. Mnogo toga znamo, mnogo toga se danas može i čuti, mnogo toga se može i pročitati, ali ako sve to ne bude navezano na dobar temelj i ako nekako sistematski ne bude složeno, uklopljeno, to učenje ili ta istina neće nas nasititi, neće nas utješiti, neće nas umiriti, neće zdravu nadu dati. Zato i sveti oci i novojavljeni otac naše crkve, sveti Java Justin Popović, naš novi učitelj, znate, jer Justin Popović nije samo Ava Justin, nije samo svetitelj, pa eto, svetitelj, da mu čestitamo, jer tako dođemo, celivamo mošti, čestitamo i vratimo se kući. Znate, eto, uspio je, on je tako to izabrao, volio je da bude monah, volio je da bude sveštenik, nije se predao onom vremenu, propovijedao je, učio, tako. Znate ono kad kažu, pa svako nek radi ono što voli, znate. Ima i taj doživljaj. Ne, braćo i sestre, Ava Justin je učitelj crkve. I njemu, posebno od dana njegove kanonizacije, znate, kad je podignut na stepen, poseban stepen i u činu, to jest u liku svetih, njegovo učenje treba sve da nas prizove, treba da nas kupi, braćo i sestre. Drugi neka stvaraju, neka rade, neka pišu, neka izučavaju, sve to dobro. I crkva će to pohvaliti, crkva će to zapečatiti, crkva će to usvojiti
i priključiti spisima svetih otaca, uključiti u sveto predanje. A učenje svetog Ave Justina, ono je već uraslo u predanje i postaje obavezujuće za čeda crkve. Vidite, mi pravoslavni hrišćani, ovdje u Srpskoj crkvi, znate, mi nismo prepoznali Avu kao učitelja. Mnogo dobrih priča, mi znamo o njemu. Odemo i posjetimo njegov sveti manastir, pa se i poklonimo njegovim svetim moštima. Međutim, nešto što je još važnije, vjerujte mi, još važnije nego što su njegove svete mošti, i one su važne, i da kažemo, neraskidivo sjedinjene sa onim na što ćemo skrenuti pažnju, jesu njegove knjige, njegovo učenje. Mošti smo izvadili ovih dana, ali žitija svetih imamo odavno, braćo i sestre, u ponudi. 12 tomova žitija svetih, njegova sabrana djela. Evo, ovo je jedna od tih knjiga, više od 20 tomova u sabranim djelima Ave Justina. Šta je to, braćo i sestre? Kome on pisao te knjige? Šta se sadrži u tim knjigama? Učenje. O čemu? O spasenju. Kome je to učenje namijenjeno? Njemu, njegovim monahinjama, narodu Božijem. Njegovo učenje na Svetoj gori, braćo i sestre, odavno prepoznano. Njegova sveta dogmatika, ne njegova, nego dogmatika naše crkve, ali njime sastavljena, ona je odavno prepoznata na Svetoj gori. Svetogorski podvižnici, monasi, vole da je čitaju. Njegove besede u Svetom Grigorijatu, Svetom sveštenom manastiru na Svetoj gori, na drugi dan Vaskrsa, čita se beseda Ave Justine, znate. I to je onako ušlo u tradiciju, to je ušlo u manastirski tipik. Drugi dan Vaskrsa čita se za trpezom, mnogobrojnom monaškom bratstvu, i to su Grci, imamo samo jednog Srbina, našeg Silvana, koga ste, vjerujem, upoznali, dolazi ovdje kod nas na jednom. Na grčkom se čita beseda Ave Justina, o vaskrsenju Gospodnjem. Svetogorski monasi čitaju. I da ne govorimo na kojim sve jezicima su njegova djela prevedeni i čitaju se. A mi, braći i sestre, kao narod koji je rodio proroka, ne slušamo njegov glas. I njegovo učenje nam je nepoznato. Evo i mi, nekakvi kauđari, nekakvi sveštenomonasi, tek ovih dana, vrlo tromo, vrlo sporo, vrlo lijeno, dohvatili smo se njegove dogmatike. I to znate kako? Prolazeći pored police sa knjigama, ima sila koje su tu, ima angel čuvar koji vodi računa od nas, uhvatite za glavu, okrenete, ispružite ruku, uzmi ovo, čitaj. Pogledaj malo. Koliko puta nadam, prođeš pored tih knjiga. U redu, dobro, čitaš i to, čitaš i to, čitaš i to. Pogledaj malo ovo. I zaista, otvorili smo dogmatiku i ljepota, braće i sestre, ljepota Božja, sve istina do istine. I znate kako fino složeno, onako kako učitelj uči svoju djecu. A ko je vrhovni učitelj naše crkve? Duh Sveti. Duh Sveti. Preko svetih otaca Duh Sveti uči. Jedna od lekcija, to je dogmatika pravoslavne crkve u 3 toma. Jedna od lekcija, čitavo jedno poglavlje, govori o padu, braćo i sestre. Evo ja ću vam pročitati koji su to naslovi. U drugom dijelu, 1. toma, samo da čujete koji su naslovi, a uzet ćemo samo nešto od svega. Postanak svijeta. Vidite tema, koliko nas se zapetlja tražeći istinu o tome kako je svijet nastao. Pa onda trči jednome, trči drugome, rekla je, kazala je. I od svega toga
nešto pomiješamo, dodamo nešto i od naših začina i eto dobijemo neko učenje. Mladen vjeruje da je tako postao. Onaj vjeruje da je postao onako. Do juče, braći i sestre. A neki još uvijek vjeruju da smo od majmuna postali. I razne teorije, znate sad, ko će nabrojati sve što je bolesni ljudski razum ispucao, znate. A crkva, vidite, crkva štiti istinu. U redu, to je laž. A bori se protiv nje istinom. A gdje je istina? Pa u crkvi. Aj daj, evo ti. Evo pogledajte kako daje. Postanak svijeta uopšte. Kako je svijet postao, pazite, po otkrovenju. Jer ovdje ne ide iz glave, nego po otkrovenju. A otkrovenje je djelovanje Duha Svetog. Mi ništa od toga ne bismo znali da nam nije otkriveno. A ko nam je otkrio? Ne čovjek, nego Bog. Otkrio nam je Stvoritelj, braći i sestre. U onoj mjeri u kojoj je to nama potrebno. Ne više nego što treba da znamo, znate. Jer vidite, mnoge stvari bi nas povrijedile da ih znamo. A Gospod, kao Spasitelj, kao Otac, znate, kao učitelj, ne daje da znamo više nego što treba i prije nego što možemo da ponesemo. To je vrlo opasno. Po učenju, odnosno tumačenju svetoga Grigorija Bogoslova, na duhovnom planu, šta znači uzimanje sa drveta poznanja dobra i zla? Ishitren potez, želja da se sazna, ali bez blagoslova, bez poretka. I došlo je do pada. Danas mnogi braći i sestre propadaju zato što hoće da zavire, hoće da znaju, a i danas među čedima crkve, znate koliko ima oni koji klikću po internet adresama da vide šta pričaju oni, da pročitaju šta kažu oni, znate, da budu tako široko informisani, ne znajući da mogu da se napiju otrova, znate, koji će djelovati u njima, koji će pomutiti pamet. I danas ima i među nama onima koji nikako da prihvate učenje crkve, jer su otrovani, a neće da izbljuju taj otrov kroz pokajanje i kroz ispovijest. I istinu ne mogu da prime. A crkva, evo kaže, kako je svijet postao? Naučite svemu. Onda kaže, jeretička učenja o postanku svijeta. Dakle, lažna učenja o postanku svijeta. Da ti skrene pažnju da postoji ta strana, da možeš da razlikuješ, da ti izvježba ukus, da možeš onako vrhom jezika da okusiš kvalitet jela. Naravno, vrhom ne mislimo na dodir, nego onako intuicijom, znate, onim unutrašnjim jezikom, da možeš da osjetiš iz koje zone, iz koje oblasti dolazi to učenje. Pravoslavni hrišćani, pritom mislimo na one koji imaju ocrkovljenu svijest, duhom, braći i sestre, osjećaju prostor laži. Sveti Kiprijan Kartaginski kaže da ako čedo crkve zbog neznanja i zbog vješto postavljene zamke neprijatelja spasenja uđe u prostor laži, znate, duhom će osjetiti da je laž, znate. Vi možete da uđete, recimo, u ovu prostoriju, znate, rekao bi se nema ničega, ali plućima, dahom osjećamo da postoje neka isparenja u vazduhu, znate. Počinjemo da kašljemo i da tražimo izlaz, da napustimo prostoriju. Tako i čedo crkve osjeti smrad i dejstvo laži. Crkva će ga tome naučiti. Dakle, jeretička učenja o postanku svijeta. Je li bilo te lekcije, brate Milomir? Nije bilo ni te. Onda, postanak duhovnoga svijeta, postanak angela. Znate? Koji angeli postoje? Koji činovi postoji? Da znamo da pravimo razliku. Danas, braći i sestre, pravoslavni hrišćani, koji po crkvama imaju, danas da dovedeš pravoslavnog hrišćanina, on ne bi znao šta je, kako je ono biće sa onim krilima, znate. Ko ti je sad ovaj? Šta je sad ovo? Ne zna da je serafim. Ne zna kad ga vidi mnogo okog da je heruvim. I nikad ni čuo za njega. A preci
na svježem malteru da ostane vjekove da probija i da svjedoči. Da ne govorimo o načalima. Evo zamislite, evo pogledajte, tu među vama ima ljudi koji se bore, ali ne računaju na pomoć načala. Napeđe, ne računamo na pomoć načala. Na pomoć sila. A brate Lazo, računamo li mi na pomoć sila? Ne računamo. Ne, ni vi ni ja, znam. Sile, znate. Angelski čin, prestoli, znate. Sabijemo se, znate. Sušimo se od tuge, a postoje prestoli, znate. Božji prestoli, sile koje su zainteresovane i koje služe našem spasenju. Gospodstva, vlasti, arhangeli, angeli, znate. Eno vam Dionisije, sveti Dionisije Areopagit, otac, učitelj crkve. Mada danas, zato što smo ga zaboravili i zato što ne učimo, ne čitamo ga, pojavili su se novi mudraci pa kažu, nije to Dionisije, to je, ko zna ko je to pisao. Evo danas čusmo, žena se žali na muža koji ima takav pristup, govori hrišćani, pravoslavni hrišćani, govori za evanđelje, to su ljudi pisali. Još sebe smatra tako upućeni, to su ljudi pisali, nije to sve tako. Kaže, treba sumnjati. Znate, treba sumnjati, kaže. Treba ispitivati. Ne treba se, očekali se, to je tvoja tema, ne treba se lako dati. Ne treba se lako pokoriti učenju crkve i predavanju. Treba se malo boriti. Ne dati kožu jeftinu. Treba sumnjati. A crkva uči o angelskom svijetu, znate. To je lekcija koja ne može da se zaobiđe. Mi imamo službu, vidite, Aranđelov dan. To je slava mnogih srpskih porodica. Ostavili nam sveti preci, ostavili nam sveti Sava. Imamo, pazite, ovdje u Crnoj Gori arhangelsku zonu. To je vrlo zanimljivo, baš ovdje gdje su aerodromi, gdje se uzlijeće i slijeće. Na istom tom prostoru, jedno pored drugog, znate, imate mjesto, arhangelska zona Sveta Prevlaka. Znate, tu arhangeli slijeću i uzlijeću, znate, već vjekovima. A mi ne znamo za njih. Mi mislimo, pazite, to je velika greška. Aranđelov dan, arhangel Mihajlovi nema više ni jednog. To je sabor bestjelesnih sila. I nikako da zagrebemo dalje, nikako da ih upoznamo. Juče, je li juče? Arhangel Gavrilo, sabor arhistratiga Gavrilo, braći i sestri. A ko je Gavrilo? Znate, onaj koji stoji pred Gospodom, znate, koji sve što donosi, od Boga donosi. Znate, blagovjesnik. Rafael, po njemu ime nosi, znate, onaj koji isceljuje, znate, kome je Gospod dao silu da isceljuje, znate. I mnogi drugi serafimskog čina, da heruvimi, mnogooki heruvimi, znate, koji poniru tajne Božije, po dopuštenju i daru Božijem. I preko njih istina, znate, svjetlost sliva se onako strukturom i jerarhijom na niže činove, znate, i od njih mnogi učiše. Gavrilo je mnogo toga otkrio, znate. Mojsiju po predanju Gavrilo je otkrio stvaranje svijeta i sve što se zbilo. I mnogo toga drugog. I dan danas svete nebeske sile otkrivaju svima onima koji su zainteresovani iskreno i koji su poslušni crkvi. Međutim, mi to ništa ne znamo, braći i sestri. Nismo naučili. Znate. Ne zato što crkva ne zna i što ne želi da nas nauči. Ne, ona želi, braći i sestri. Nego što je mi ne slušamo. Znate. Iskreni da budemo i mi sveštenici smo to tu poprilično zakazali. Mi čekamo, braći i sestre, u parohijama, u manastirima da dođe vladika da održi predavanje. Znate.
jednom godišnje i onda posle vrtimo fotografije, znate, gledamo, tješimo se do sledeće godine. I dobro je rekao vladika Joannikije, naš, vladiku, kad ćete doći da održite predavanje? Da održim predavanje? Znate, tamo kaže sveštenike, znate, eto tamo, pa nek vas oni uče, znate, on poučava, znate, a to je vladika, znate, to su velike obaveze, veliki poslovi. Eto vam sveštenici, pa neka vas uče, znate. Nema toga, braći se, vrlo malo. I zato narod u velikom neznanju. Pritom ovo ne govorimo da bismo osuđivali, jer i sami učestvujemo u tom grijehu, u tom nemaru, nego samo podvlačimo da crkva ima učenje i da želi da ga preda. To učenje, ono pripada vama, braći i sestre. Znate, nije to neka elitna nauka, znate, pa svega za nekolicinu inteligentniji. Ne. Najčešće inteligencija uopšte ne ulazi u crkvu. I ovo učenje ne prima. Zašto? Zato što te sposobnosti na koje se oslanjaju i kojima se gorde, ovdje ne igraju nikakvu ulogu. Ako se pokore i poslušaju taj prirodni dar, oplođen blagodaću Duha Svetog i naravno Duhu smirenja može mnogo da da, ali to je drugo davanje, znate. To je projava prirodnog dara u sjedinjenju sa Božijim darom koji se prima kroz poslušnost, kroz smirenje pred otkrivenim istinama. Nažalost, većina od njih nema snage da se smiri. Većina od njih i dalje voli svoje mišljenje i dalje se drži svog doživljaja vjere. Ne može da podnese, braćo i sestre, da joj popovi i kaluđeri govore o onome što oni već ne znaju. I to je jedna posebna priča i to je tragedija inteligencije. Ovih dana, ako Bog da, pojavila se jedna divna knjiga, čujemo da je prevedena na srpski, mnogima će se zaglaviti u grlu, ali mnoge će obradovati od jednog od najvećih bogoslova 20. vijeka, arhimandrita Rafaila Karelina, koja nosi naziv Crkva i inteligencija. Čisto da se neke stvari raščiste. Svi su dobrodošli, ali neke stvari ipak da raščistimo i naravno pozovemo na pokajanje i promjenu. Brzo će se ta knjiga i ovdje pojaviti i toplo je preporučujemo. Sljedeća tema, sljedeća lekcija o zlim dusima. Danas kad se spomene zao duh, kad se spomenu demoni, mnogi bježe, napuštaju, kao da to nije učenje crkve, kao da o tome ne treba govoriti u crkvi. A crkva, evo, u dogmatici, znate, ima posebnu lekciju, znate, posebno poglavlje o zlim dusima. Hoće to djeci da preda, to je, braći i sestre, vaše, znate. Vi imate potpuno pravo na ovo učenje. Od dana kad ste primili krštenje, kad ste se obukli u Hrista, vi imate pravo da ovo znate. Ovo vama pripada. Kao kad uđete u proces obrazovanja, upišete neki fakultet, znate, i vama niko ništa ne priča, znate. Danima niko ništa ne priča. A vi ste ispunili sve uslove. Došli, prisutni ste, imate želju. To je, braćo i sestre, jedna deformacija svijesti i mutacija mentaliteta, znate, to je jedan problem koji je prerastao u nešto što možemo da prevaziđemo, ali samo uz Božju pomoć. Dobro smo ga iskomplikovali. Pazite, onda zabludna učenja o anđelima i zlim dusima. Vidite kakav je metod crkve. Govori o istini, iznosi istinito učenje, a onda skreće pažnju na zabludna učenja. Ta učenja danas, braćo i sestre, predstavljaju vrhunsku duhovnost. Znate. Mi to danas prihvatamo, daj Bože da nema takvih ovdje u ovoj sali, ali dobar dio čovečanstva upravo zabludna učenja prihvata sa velikim oduševljenjem. A crkva u samom startu skreće pažnju na njihovo postojanje i govori o suštini njihove zablude
Gdje se oni zapravo odvajaju od istine? O onim daljim koracima i razvojnim fazama ne treba mnogo ni govoriti, važno je prepoznati mjesto gdje je došlo do odvajanja, gdje je laž u Boga i gdje je došlo do povrede. To je mnogo važno. Isto kao i kad se govori o učenju o padu. Vidite, danas neki kažu da šta crkva govori o ovome, kako je mišljenje crkve o ovom fenomenu, onom fenomenu. Pazite, hoće još da nas navedu na polemiku da li je sodomija, ono što danas imamo, da li je to u redu, da li to treba opravdati i kako je sad mišljenje. Sad treba da se bavimo analizom toga. Ne, braći i sestre, crkva vidi problem koji je nastao mnogo ranije, vidi ubod do koga je došlo mnogo ranije, a ovdje manifestaciju te bolesti i dejstvo tog otrova. I danas imate sile, imate jaku apologiju da je to zapravo prirodno, znate, da to dolazi iz prirode i da samim tim to treba opravdati. I evo, do čega smo sad došli, ne poznajući učenje o padu, da danas mora ministar, mora predsjednik, mora policija, znate, moraju oni da ih čuvaju, jer to je prirodno, znaš. Sad čuva se priroda. Ne znamo, braći, sakriveno učenje o padu i onda ta priča može da prođe. Naravno, poduprijeta raznim filosofijama, raznim ideologijama, razmišljanjima, na kraju krajeva vidite i silom, i pištoljima, i pendrecima, i ta sramota, ta boleština, znate, ona hoda ulicama, znate, drsko, oholo, a mi gledamo zbunjeno. Pazite, mnogi će se zapitati, ako ne budu nakalemljeni na učenje crkve, mnogi će se zapitati, braći i sestre, jaki su to instrumenti, jak je to pritisak, đavo je to, braći i sestre. Niko, da vam kažem, niko nije imun. Ponoviti jednom, ponoviti drugi put, treći put, onda čuješ da je kolega u igri, onda čuješ da je jedan od ministara, znate, u priči. Imam prijatelja koji je predstavnik državnih organa otišao u Kanadu, znate, u Ameriku. I bio je gost te populacije, znate, i donio je strašne informacije. Bio je poražen kao čovjek, znate. Mjesecima se oporavljao, vjerujte mi. Zašto je tako bio povređen? Zato što nije bio čedo crkve. Nije bio utvrđen u istini. On je mislio da će se ostvariti u svijetu. Pa kad je vidio ko je na vrhu svijeta, znate, bio je gost, znate, dvojici domaćina. I vodili su ga u elitne restorane, znate. Ljudi izuzetno moćni. I došao je poražen kao čovjek. Kao potomak junaka, znate, koji su branili i ova brda i ove crkve i ovu vjeru, znate, od napada laži. Potomak tih junaka otišao je i bio pokoren, bio poražen silom onih koji su primili duh izopačenja, znate, i gordo oholo, kao sa trona, pokazivali carstva koja su osvojena. Carstva koja su osvojena, braćo i sestre, kažu, da, mi smo ti, ali vidi, mi nismo ono što si ti mislio da jesmo. Mi se ne krijemo, mi ne živimo u podzemljima. Nas nije stid. Ti treba da se stidiš. Mjesecima se oporavlja, vjerujte. A njegov prijatelj i kolega napustio je posao, pavši u depresiji. A silom istine, braći i sestre, znate, ajde da kažem onako bokserskom terminologijom, znate, desnica ojačana istinom, one narukvice koje nose naši arhijereji, znate, onako kad kaže desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili, desnica tvoja, Gospode, sruši neprijatelj, znate. To je molitva koju
episkopi i svešnici izgovaraju dok motaju onu narukvicu, znate, prije nego što će služiti liturgiju. Naravno, ne udarajući, nego silama Božijim, silama istine, razarajući sve te prostore, oslobađajući prostor da čeda crkve mogu da dišu, da se hrane istinom, propovjedajući istinu, stave desnicu i propovijedaju istinu, govore o istini, uče istinito, hrane istinito. To je sila od koje laž bježi. I vjerujte mi, ako bismo se vratili učenju crkve, ako bismo ga onako srcem usvojili, pobjegli bi demoni, pobjegli bi, braći i sestre, propovjednici tih ludačkih ideologija i trendova, pobjegli bi ne od nas, nego od istine, pobjegli bi od sile Božije. Vidite kako nam vršljaju tu i po gradovima i po ulicama sektanti. Više čovjek to ne može da povata, braći i sestre. To je sad postalo i privatno, znate. To više nije ni potrebno da se udružiš, nego okačiš svoje ime, svoj ofis, imaš neki svoj tretman, neku svoju terapiju, znate. Đavo ne gleda, on vidi samo neko onako provodljiv malo više, ubrizga mu neku svoju silu i on postaje neki novi lik. Ulaze nam u učionice, čuli ste gospođu i sestru Biljanu Spasić, učionice ulaze, prekidaju časove, braći i sestre, prekidaju časove. Profesor pita šta radite, oni kažu svako svoj posao. Prekidaju časove, daju, znate, listiće, flajere, letke, brošure i izlaze napolje. Otkud ta smjelost? A pazite, odobrenje od ministarstva. Direktor mora da klimne glavom i oni ulaze, prekidaju čas. Otkuda to, braći i sestre? Po dopuštenju Božijem. Izbacili smo učenje istinito. Ovo učenje, braći i sestre, nema nigdje. Ovo učenje nećete naći u našim školama. Ovo učenje ne uče, ne primaju, ne poznaju naša djeca. Ovo učenje ne poznaju naši studenti. Ovo učenje ne poznaju naše majke. Moja majka nema pojma o ovom učenju, znate. Tata veze nema sa ovim, znate. Baba se probila, džed je, znate, tu, jer je smrt blizu, pa traže zalogaj, znate, osjećaju miris smrti, znate, osjećaju prisustvo groba, pa im je potrebno, ali ogromna većina ništa od ovoga ne zna. I zato po dopuštenju Božijem, sektanti, i to pazite, daleko istočni, znate, hinduisti, znate, ulaze, šetaju, oholo, ulaze u učionice. To je po dopuštenju Božijem, jer smo istinu, braćo i sestre, sami, pazite, nije to preko naše volje, mi smo sami to izbacili. Šta je teško danas vratiti učenje crkve u školu? Je to teško? Je to nemoguće? Da li bi to bilo nenormalno da vratimo učenje svetoga Vasilija Ostroškog u školu? Bili se obrukali? Da vratimo učenje svetoga Save? Da vratimo učenje, da vratimo lekcije kojima se naš narod napajao godinama? I kao plod toga imamo najsvetije u našem narodu, najljepše, najkulturnije. A danas od toga nema ništa, braći i sestre. Mi smo to izabrali i zato, kao vjesnici zla i budućih katastrofa, kao vjesnici našeg možda i totalnog poraza, ulaze nam u učionice za vrijeme časa. To više nije ni školsko dvorište, braći i sestre. To je upad u učionicu, to je veliko znamenje. Šetaju po našim svetim gradovima, znate. Obratite pažnju na to. U tom grijehu, znate, to više nije samo poremećaj, tu se otkriva suština ili metafizika grijeha, znate. Tu zlonačalnik, arhistratik zla, šeta po osvojenim teritorijama. To je njegovo carstvo, to je pokoreno. On na taj način prkosi Hristu, znate. Prkosi Hristu. Evo gledaj tvoj srpski narod, evo pogledaj tvoje svetosavce, gledaj šta rade.
Pogledaj ti crkve, prazne su ti crkve. Eno ti krv u putiru, eno ti hleb na diskosu, možda naraniš 1.000.000 ljudi, možda naraniš 200.000, ali gdje su ti? Eno ih na Ušću, eno ih na Marakani, eno ih na Jazu, eno ih u Nikšiću. Evo vidimo, samo rešetaju festivalima. Sad je festival u Nikšiću. Kaže juče u novinama, ludnica kaže u Nikšiću. Znate, super, kako, ludnica u Nikšiću, znate. Dobro je, Nikšićani su upali u prostor i oni su izluđali, znate. Pazite, braći i sestri, mi se divimo, mi se radujemo tome. U istom tom Nikšiću, koliko je te djece u hramu. Znate, to je zlo, znate, pozadina je mnogo dublja, znate. I na vrhu te povorke nisu ljudi, nisu organizatori, na vrhu te povorke je zlo, braći i sestri. Znate, onaj koji je na početku izazvao pad, koji je prvi pao, koji je ubrizgao otrov grijeha i gordosti i neposlušnosti. On koji je prvi, tada on je na čelu i prvi u svim tim procesima, u svim tim akcijama. A mi to ne znamo. Mi mislimo da je to, eto, tako, došlo je takvo vrijeme, društvo se razvija, svijest se razvija i to više nije tako strašno. Crkva, braćo i sestre, ne govori tako, crkva ne uči tako. Da ne odemo predaleko, a zaista bismo mogli, jer ovo, vjerujte mi, ovo su netaknute teme, goruće, a netaknute. Kao požar koji niko ne gasi, kao požar, braćo i sestre, koji doživljavamo kao nešto što je dobro, što je prirodno, što ne smeta, kao požar na kome možeš ispržiti meso, na kome možda se ogriješ, kao nešto što je poželjno. A ne vidimo da kuća gori, ne vidimo da narod gori, ne vidimo da djece, da ove generacije koje se rađaju mogu također da postanu plijen istoga ognja, zla, pohote i strasti. Jedan od svetih otaca naše crkve, naslednik svetootačkog duha, u ovoj knjizi koja na jedan moćan način, razarački, upala u prostor obmane i digla ga u vazduh. Toplo je preporučujemo, braći i sestre, svima, i koji niste čitali, pročitajte ovu knjigu. Simbolično nosi naziv kako porodici vratiti izgubljenu radost, kako narodu vratiti izgubljenu radost, kako da lično, braći i sestre, kako sebi da vratimo izgubljenu radost, ali naravno ne odvajajući se od crkve, od zajednice. Jedno od najozbiljnijih štiva, radujemo se što je i sestra Biljana Spasić prepoznala kvalitet ove knjige koja u duhu crkve otkriva, ispuštajući svjetlost istinitu, otkriva i polja tame, laži i obmane, silno otrežnjujući onoga koje čita i koje vjerom usvoji. Jedno od poglavlja ove knjige govori o uticaju grijeha na istoriju čovječanstva, gdje zabludu o tome da ćemo situaciju riješiti na ovom našem planu ravni postojanja sociologijom, psihologijom i raznim drugim političkim i društvenim reformama. Velika je laž, braći i sestre, velika laž i predrasuda. Na istoriju čovječanstva utiče i odlučuje duhovna sfera, onaj potencijal dobra i zla koji mi, živeći ovdje na zemlji, ili u vrlini, ili u grijehu, prebacujemo u taj plan i kad
mjera grijeha, mjera zlobe doživi velike razmjere, onda dolazi i to pomjeranja na ovom vidljivom planu istorije, kroz ratove, kataklizme i velike poremećaje. Sve ono što je bilo do jučer, sve ono što se i danas dešava, sve ono što će se tek dešavati, dolazi iz te sfere. Zato je poziv na pokajanje, braći i sestre, na promjenu, na izmjenu. Poziv da se utiče i na istoriju čovječanstva. Ne zavisimo mi od odluka ljudi koji se nameću kao oni koji utiču. Ne, braći i sestre, to je laž. Ukoliko se budemo pokajali, konkretno i mi, naš narod, promijenit će se situacija, promijenit će se stanje u duhovnoj oblasti i doći će do promjena i na ovom vidljivom planu. Ukoliko se ne budemo pokajali, ukoliko koncentracija zla u duhovnim sferama doživi kulminaciju, doći će do velikih razaranja, doći će do velike pogibije i duša i tijela. U ovom članku uzet ćemo samo uvodni dio koji vrlo jasno govori o uticaju grijeha, sile grijeha na istoriju čovječanstva i na ove naše dane. Kaže, istoriju je nemoguće objasniti na logičan način. Ljudski um, čak i kad se oslanja na ogromno kompjutersko pamćenje, ne može da otkrije i odredi faktore istorijskog procesa. U istoriji postoje nadzakoni, neobjašnjive pojave koje uopšte nisu podređene uzročno-posledičnoj vezi. Oni mogu da dođu do izražaja u najkritičnijem periodu i da potpuno promijene tok događaja. Navedimo samo primjere ovdje iz crnogorskih oblasti. Vi znate, braće i sestre, da su crnogorski vojnici, crnogorski narod, imali čudesna poskušanja da jedan goni 1000. I gonio je. A kako? Tako što se u duhovnoj sferi dogodila promjena. Tako što je na čelu tih ljudi bio vladika, sveti vladika, sveti Petar Cetinski. Sila protivnička bila je ogromna, prognoze bile su jasne, malo je ko sumnjao da tu može da dođe do nečega drugačijeg od predviđenog. Dolazilo je, braći i sestre, u duhovnoj sferi, molitvom, vjerom, pokajanjem, došlo je do promjene i ona se projavila na vidljivom planu. Jedan je gonio 1000. Primjer sa Carigradom. Vojska opkolila Carigrad, samo što ne padne. Pitanje sekunde kad će da padne. A episkop, patrijarh Carigradski, uzima šta? Rizu presvete Bogorodice. Uzima u ruke lagano, prečisto platno koje je nosilo preblagosloveno tijelo Majke Božije, znate. I kroz litiju, sa vjerom, praćen narodom, molitvom, smirenjem, pokajanjem, znate, tek dodirnuši vodu, znate, došlo je do promjene. I svega nekoliko preživjelih od ogromne protivničke flote. Promjena. U duhovnoj oblasti, kako do nje dolazi? Ovdje na zemlji, na koji način? Pokajanjem, vjerom u Spasitelja, znate. Vjerom da može da promijeni, vjerom da može da interveniše, znate.
Vjerujem da njegova sila može sve to da promijeni. I to vrlo brzo i to vrlo moćno. Naveli smo samo neke od velikih primjera projava sile Božje. Zašto, braćo i sestre, da ne vjerujemo da tako može i danas da bude? A danas nam je to najviše i potrebno. Mi se danas nalazimo u situaciji bezizlaznoj. Tačnije, postoji samo jedan izlaz. Pokajanje. Postoji samo jedan način da povjerujemo. Postoji samo jedan koji može da pomogne, koji može oči da otvori, koji može demona iz nas, iz našeg naroda da isjera, kao što ga isjerao jutros iz onog bjesomučnog i nijemog mladića. I mi kao narod, braće i sestre, mi smo i nijemi i bjesomučni. Da jesmo, pogledajte velika sabranja, pogledajte kakve se pjesme pjevaju. Nijemo da proslavi Boga, a glasno da slavi grijeh, da slavi pohotu, da slavi razvrat. Dakle, nijemo i bjesomučno. Iako je tako, ne treba gubiti nadu, jer onaj koji je jutros iscijelio nijemog i bjesomučnog, koji otvori oči slijepome, i danas je sa nama. I kao narod, a crkva je sa nama, braćo i sestre. Mi smo se od nje odvojili, ona od nas nije. Mi smo nju zaboravili, ona nas nije. Mi smo se od svetitelja naših odrekli, oni nas još uvijek nisu. Mi smo tradicije naše napustili, ali one još uvijek postoje. Mi smo, braći i sestre, liturgiju zaboravili, a ona i danas čeka. Eno je, čeka, evo služebnik. Smo dobili služebnik s kojeg je služio naš starac Tadej, naša sveta duša. Služebnik, liturgija nije zaboravljena, nije izgubljena. U crkvi imamo mogućnosti danas da je služimo. Imamo ne samo rizu Gospodnju, rizu Bogorodičinu, imamo ono što je osveštalo i njeno tijelo i njenu rizu. A šta je to? To je tijelo Gospodnje, to je krv Gospodnja, to je ono što imamo u svetoj liturgiji. Dakle, sve imamo, samo treba da prepoznamo i treba da se vratimo. Zato molimo se, braćo i sestre, Gospodu da nam blagodaću otvori da vidimo. Prije svega, na početku smo rekli, da dođemo do viđenja svojega grijeha, da vidimo duboku povrijeđenost ljudske prirode. Nemojte da se zbunjujete kad osjetite silu grijeha u vama. Nemojte da se plašite pomisli koje vas iznenada napadnu, koje ne želite, a koje su strašne. Nemojte da se zbunjujete kad iz dubina, navre neki poriv za nekim gnusnim djelom. Nemojte da se zbunjujete, nemojte da pokleknete, nemojte da pomislite da je to ono što ste vi. Ne, to su posljedice pada, to su posljedice bolesti. Ali mi nismo bolest, braći i sestre, nas Gospod nije stvorio kao bolesne. Mi u dubinama imamo mogućnost da budemo zdravi. I možemo da budemo zdravi. A onaj koji zdravlje daje, to je Gospod naš. To je crkva naša. Crkva naša, Gospod naš, braći i sestre. Vladika Atanasije, prije neki dan bili smo kod njega, pa nam dade jednu brzu, instant pouku. Nema šta priča mnogo da se širi. Jesmo li došli? Jesmo. Vladika je tu, lubenica je tu, mi smo preko puta, jedi i slušaj. Kaže, crkva, ne prvo crkva, idemo po simbolu vjere. Vjerujem u jednog Boga Otca, Svedržitelja. Da tako? Jeste. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jedinorodnog, od Otca rođenog. Kad? Prije svih vjekova. Svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, i tako dalje. I u Duha Svetoga,
Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi. Pa tek onda i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Znate. Tako da naš odnos i život u crkvi mora, braći i sestre, da bude poklonjenje Trojici, poklonjenje Otcu, Sinu, Duhu Svetom. Naš odnos prema svetoj liturgiji, da ide preko poklonjenja Svetoj Trojici, da znamo kome smo došli, da znamo ko nas je prizvao, da znamo, braći i sestre, čije sile će da djeluju. Pa zar je tu važno kolika je tvoja bolest, koje su tvoje rane? Sve je to izlečivo. On to sve liječi, ali treba da ga vidiš. Treba da ga prihvatiš kao iscelitelja. Treba da povjeruješ da samo on i niko drugi može da ti pomogne. Mi takvu vjeru još uvijek nemamo, braći i sestre. Nažalost, nemamo mi takvu vjeru. Malo pa trči ovome, malo pa trči onome, malo pa uplati neki listić, kladionica, znate. Malo pa zavisimo od ovoga, od onoga. Ne može, Gospod ne prihvata takvu vjeru. To je srebroljublje. To je duh srebroljublja. I ne možeš ti sutra kad dođeš u hram. On osjeća to. Ne može tako. Može, ali u slučaju da se promijeniš. A da bi se istinski promijenili, mi u svjetlosti blagodati treba da vidimo propast svoju, boleštinu svoju. Zato je dobro kad padamo, zato je dobro kad propadamo, braćo i sestre. Ne boj se, samo propadaj. I kad se više ne budeš oslanjao, ni na padobran, nema potrebe da ga povlačiš. Nemoj nikakvu hitnu službu da zoveš. Zaboravi na ljude, ne nadaj se ni na oca, ni na majku. Nadaj se na njega. Onda, kad ga prizoveš, pomozi, Gospode, pogiboh, propadam. Ili, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Ona omiljena molitva crkve, odnosno čada crkve. Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me. To su izgovarale djeca mnogih roditelja. To i dan danas izgovaraju kćeri mnogih majki. Znate, majka ga rodila, a on ime sina očevo priziva. Ne traži od majke, ne opterećuje majku da ga ona iscijeli. Majka ga je rodila u grijehu, a Gospod će da ga iscijeli, znate. Otac će Duhom Svetim da ga usinovi. Pazite, Otac nema bolesnu djecu. Otac nebeski ne može da ima bolesnu. Ako nas Duhom Svetim usinovi, on nas ozdravi, braćo i sestre, iscijeli. Malo od kakve bolesti, da si bolovao, iscijelit će te. Mnoge je iscijelio i dan danas iscijeljuje. Ali ajde da osjetimo, prvo da osjetimo bolest, dubinu bolesti, da je priznamo, da je prihvatimo i onda, kao posljedicu tog duhovnog viđenja, jer viđenje grijeha, braćo i sestre, to je duhovno viđenje, to je dar Božji. Rekli smo na početku, prvi dar, blagodatni je dar viđenja svojih grehova. Ne vidiš li grijeh? Nema blagodati, braći i sestre. Imaš li blagodat u sebi? Vidiš grijeh. Veliki blagodatni oci vidjeli su, braći i sestre, sebe kao najgore, znate. Ali u isto vrijeme nisu skidali pogled sa onoga koga mi danas zaboravismo, znate. On kaže, sine, Pimen veliki kaže, deco, ja ću biti bačen tamo gdje je Satan, znate. A u isto vrijeme ne skida pogled uma sa Gospodom, znate. Silovan umom u adu, a iz ada umom gleda na nadnebesni prestol slave. Znate. Tako i mi. Sagledajmo svoje bolesti, ali ne zadržimo pogled na njih. Priznajmo ih, ispovijedimo ih, pokajmo se, priđimo crkvi, priđimo sveštenicima, priđimo svetom putiru, braće i sestre, sa vjerom ovih slijepaca. Vjerujete li da mogu to učiniti?
vjerujemo, Gospode, i učinit će Gospod, ali i da time završimo. Prvo da tražimo viđenje svoga grijeha. Crkva na koljenima za vrijeme Velikog posta traži taj dar. Daruj mi da sagledam svoja sagrešenja. Je tako velikopostna molitva svetoga Jefrema Sirina? Pa onda otkucamo zemni poklon. Daruj mi da sagledam svoja sagrešenja. Jer kao posljedicu tog viđenja imamo, braći i sestre, doživljaj i viđenje onoga koji jedini vlast ima da otpušta grijehe. Daruj mi da sagledam svoje bolesti i kad dobiješ taj dar i vidiš svoju bolest, ne samo svoju, nego vidiš bolest kompletnog ljudskog roda, kao posljedicu tog viđenja vidiš i lice onoga koji je došao zbog bolesnih, koji je došao zbog grešnika. Grešnik se srijeće sa Gospodom, bolesnik se srijeće sa Gospodom, jer je on došao zbog njih. Zato, braćo i sestre, pomolimo se da nam Gospod da, da vidimo svoje bolesti, da nam otvori oči uma, to sagledamo, da bismo i njega sagledali, došavšeg u tijelu, prisutnog u crkvi i otvorenog za sve one koji svjetlost i vječni život traže. Tamo gdje ga ima u izobilju, u crkvi Hristovu, u crkvi pravoslavnoj. Zato uzmimo, jedimo, ono je tijelo njegovo što je postavljeno i evo koliko sutra bit će postavljeno na časnoj trpezi podmajinskog hrana. I pijmo iz nje svi, ono je krv njegova, koja se radi svih nas izliva, radi svih vas, braćo i sestre. Ne znam da li ste vi o tome razmišljali. Radi svakoga od vas ta se krv izliva. Kad se izlivala, Gospod nas je imao na pameti. Znate li za to? Znaš ti za to nešto? Kad se izlivala ta krv, Gospod te imao u umu svom. Ti vidi kako ćeš je dočekivati i kako ćeš je primati. I šta ćeš posle primanja tajni misliti i kako živjeti ti i ja i svi mi. Tek ona je tu, vrata su otvorena, ali dolazi dan kad će se zatvoriti i ko je ušao je, ko nije, druga vrata vidjeti neće, nego ne daj Bože nikome od nas vječnu tamu i vječno mučenje. Od koga neka nas izbavi Spasitelj naš, Gospod naš Isus Hristos, blagovoljenjem Otca nebeskoga, Svedržitelja, a silom i dejstvom Duha Svetoga. Amin. Bože, daj. Ako ima, braće i sestre, dozvolim i to, nekako bih htio nešto da pitam, a da ovo je vrijeme, mislim, dovoljno da potrošimo one zalihe pažnje, ali ukoliko bi neko imao potrebu da postavi pitanje, da ga ne lišimo. Ukoliko nema, onda slava Bogu za sve. Liturgija je sutra u 7:30, Kirik Sveti mučenik i majka Julita, ko može doći. Dostojno je svakog istinu, blažiti ga, Bogorodicu, Hristom blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našego, čestnejšuju teruvini, slavnejšuju, besramljenija serafim, bezizmenija Boga, slova ročuju, slušuju, Bogorodicu ja,
sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvom svetih otaca naših, Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos vaskrse. Hajde,